Good morning. Northeast Window News Analysis ta mayam punamakpu taram na okchari ngasi Imphal da phongna khiba pauche singde yawba maru oiba pau khara khana nei na janabagi damakta akhoi studio sida lengsinduna lebiribase USM gi General Secretary Uza SHANTA NAHAKPAM ni ujabu hanba mukta da taram na okchari uza thagachari uza uza ahan bada lak chaning base ngasi gi pauche gi headline amasu oriba union lengangna kuki micham taramari butek da kaidana thadok hanbiu haina ITLF na demand tawkhre haba wafam si yaureza wafam si ga mari leinana akhoi gi mi gi tara humdoi da thokhiba thodok tuga mari leinana akhoi gi mathang mathang nakal animaki akhoi miyoi sing phajin naraga akhoi gi naga gi miyoi taruk amasu akhoi hojik phawba mafam khangdana leiribane adubu akhoi gi ITLF na muk akhoi gi kuki gi micham taramari si tek da kaidana thadok pira u haina demand muk lak pasida oza akhoi gi pause kamai yengbi ai Northeast Window TV yang biri ba kwai punung bu ham da kurum jari ko ye laibak sida hoji hoji se lai riba problem macha mayam da gi ko kwai di chawba problem oi re je hoji ki kidnapping gi case ne ko masi kamai da weda akoi gi nakal ani wang na claim tong nari ba noi gi akoi mi phage adu gi phage ada gi phage na tawrga lai nari ba pot se sidai da sai gi government je yamna inactive oi ba action lo ngam da ba government amadi oi re ab sidi mai yam seng ai tai ko se aina keno gi wana te naga na pas naga gi da lai re na hari ba khoi gi moi gi volunteer sing na thamme na hari ba mi tara mari si gi wana te ba ko aduga hana lai gi draba lai gi draba taruk tu gi wasu na te lai gi draba hai tam ne usi su bu torok tram ni na ko kamai ne tawge de masi khoi nakal ani mag na government da pressure to de dum tawe adu legally kalai ba chali ge police ki da kari record lai re habsi madi nakani mag se ani mag se hai dorok to dum tawe samna da kuji ITLF na hari ba potu moina khoi gi huji ki tara mari se naga kambu gi manak ta lai re na nan do khoi pithoge ga na torok do lai re na declare to bo chamana re hai tar adu lai re na declare to ta di manipur police ki side ki law ki side ki kari step laure kana kana gi matak te FIR pali kamai na pali ha du musu yam clear ka ta khamam di thoe ko adu ka masi lai re na khangna sarkar na pithok pangam dri sina sarkar gi mateng na hai tare pithok pangam dri sina tak padi ahan bagi taruk se ahan bagi taruk si gi hingibra sibra hai bagi langla langjin sima masai gi khonsa kul gi mi khonsa kul le koi lilon wifi ha bra du gi mi sing do moi gi mi sing na pha gi bne na akoi gi kano gi naga kangmu ni am katna claim to ri si gi mathak ta police na karam by investigation step lokale kari lokale have do clearly oi da ma lai ri ba swai jaga da la kan da di mase kanglup ani khana han bese da responsible government am lai ta ba gi timing sana government step lo da gi kanglup ani gi noine da ba irang si thoi ne lo ta ne ba ado hojik sumai ITLF na haigera amana haigera kuki bi na haigera ko masi model se kamai lage ganda logi oiba moi gi mieng da di amo logi oiba checking tharong da awat pa lai have se ITLF so haidre sai gi keno so koi gi hojik naga gi kamu so haidre moi gi activists karana lo na taw da gi tawri ni kholi ni highway wa ne ko ado particularly statement da di akoi gi moi na pi ba statement jing de akoi taruk to piro aduga noi gi tramri se pi ni have ne ba moi na hai se ko somna ganda ku gi na hai jina akoi da noi taruk to leite akoi khang de have ne ba adubu sarkar si swaida sarkar digi hena moi gi customary law ne hena kan khalak pa man ba de lengak se mapan leite je hanjan sum uchalak ko je masi lengak se kari khallaga lai jano kamai tor ga moi negotiate to ge khalli ge negotiate abdi mi taruk to puthok ta do negotiate to ga tramri to pithok ge have na ta ba negotiation abdi satisfactory oi ba law gi oi ba action hai tare ko samna da taruk to puthok ta ba gi naga ichinau sing na satisfy oi ga ta ba law gi oi ba sarkar amagi oi ba to hom thok pa thabak am ta moi hoji bo to dri ba lengak se mi taruk puthok pa leire bu hai su leite bu hai su ko leite hai ga na kana mathak ta moi operation chatha gani kana phare lagi da ba mi sing do kai da phumi mai tha do khra se example hemanjit ki case sa mane ba se samna hemanjit ga lin thoi ngam gi case ta moi gi NIA na to da han mi phare en to re ko adu bu NIA na to da phare ai boni further investigation nen thame adu ga ngasai gi angang ani du gi inau amaga ichal amaga lagi da do adu gi dead body sing do mai tha do khra kai do khra ba detail li pi dri da no case close do gan ut ka ne ba si gi model ji government na satisfactory oi ba law gi oi ba action nama utpa natraga lai mi taruk to pithorok pa ani sin na ta option na to pa leite problem se ko adu hoji ai ne sum khanja ba naga sing gi mathak ta di cases sum chawkhal ka da ma lai maram di
ꯄꯤꯊꯣꯛꯀꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯨꯕ UNCꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯗꯤ ꯃꯤ 34ꯁꯦ ꯍꯤꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯟꯐꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯗꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯦꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯡꯗꯧꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯨꯡꯄꯤ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯕꯁꯦꯀꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯊꯤꯉꯥꯝ ꯀꯤꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯣ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯑꯗꯥ ꯇꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯗꯦꯗ ꯕꯣꯗꯤ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯀꯦꯁꯇꯐꯥꯎꯗ ꯚꯔꯗꯤꯛ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯀꯦꯁ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯦꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯃꯤ 1,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯀꯦꯁ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯆꯠꯊꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ 6ꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜ ꯂꯥꯛꯅꯕꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ सिचुएशन क्रॉस रिएक्ट तौरकदब समझ है कम्युनिटी CSOनेना अखोई CSO मैम से अखोना मियाम पामदब थबक से अखोना हेक तौब मियाम की क्रॉस रिएक्शन लापसे पॉलिटिकली लाकदोनेब हौजी हाँ CSO रिएक्ट तौरप है समझ है यूनाइटेड नागा काउंसिल UNC तौरप है मोई मैम से NPF तौरकनी आर्म ग्रुप अमुक तौरकनी नोने यादना तौरीनी खोलीनी गायना हायरकनी नोई नहांगई अखोइना पीरिबा टैक्स मैम नोई हाउस टैक्स का मैम लौरीदनको हाय लौरी मैम से नोई अखोई मी प्रोटेक्ट तौ ngam कईनो हायरकनी सेम केस दा सोना कनदसु ओइरोमदसु अदुम नसागी कुकी सिंगी साइट सु हाय तारेको अदि लिलोन वाइफाई हैब्रा मोइगी साइट दा याम अवाबा चौबा म तादोइने बसेको अदुना मणिपुर गवर्नमेंट मतम जाना मथौ तौ हौदबदगी सिगुम क्राइसिस से थोइने ना हाइबा ताबनी अदुबो लो गी ओइबा सैटिस्फैक्टरी आंसर टू द पीपल से मसी कमाइना पीगदगे सिदी मसी अइना स्वाइदगा कमेंट पीबने याररोय बसिदीको गसाई मोय हाई पॉलिटिकल लेवल दा अदुगा कम्युनिटी अनि से यानाबगी लेवल दा CSO मसेन याना थोक्रसु पीपल ने यागदबा पोट अमा तौरक्त्रगदी सी पोचे पाक हंदोन तौब ngमगदबगी ममीसे पाक उदियना इसमाइन थमजगे होय थागचिरो जा अदुगा मखाताना लाक्चबदा इकोगी हौकिबा चही इं कुमजाली सिंग अनिगा कुनहुमदोगी मी अहुमदगी ngasi फावबा लोइशनदना लैरिबा मणिपुर की कन्फ्लिक्ट असिना मरम ओइरगा तोंगान तोंगान रिलीफ कैंप सिंग द लैरिबा IDP सिंगी लेंगाकी माइकैदगी लौखलकलिबा रिहेबिलिटेशन की थबक मॉनिटर तौनबा सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट तौदुना सेमकिबा मियोय अहुमना साबा सुप्रीम कोर्ट की पैनल अमना इकोगी मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन MPAC न लौबा मेन एग्जामिनेशन मणिपुर की चिंग अमदी तमदा लैरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा पांथोकदबनी हाइना कोइगी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पिसिनगिबा वाफम सिगा मरी लेना ओजाई कोइना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम सो दम कोइगी मणिपुर पांथोकपगी अदम ओइथोकपसि लैबनिना कोइगी MPAC की एग्जाम सो कोइगी चिंगी मफम सिंगदा सो पांथोकनबा सुमाइना हाइरकपसिदा दम पॉसिबल ओइगनिना खनबिब्रा ओजागी मोत कई लैबी मदु लोने अखोइना मदु तौबा यानी नत्र यारोय हाइबगी पोजीशन दो यामना क्लियर होइदे हाइतारे लोनी को लोना तौगे खल्लदी लोना हाइतारगदी मसी से समना हाइबा चोजापुर सेंटर अनि पीनी सेंटर अनि जे सेंट्रल फोर्स नाकनी मणिपुर पुलिस का सेंट्रल फोर्स का नाकनी अदुगा मनुंगदा ngасai moi external observer mapandagi haitare ko manipur ga mari leinadaba external observer poraga neutral oiba mongda tawni haigradi adum ngasai lo ni na adum tawgidoine ada akho aina masida haijening bam lei masigi commission sida masigi commission je hoi akhoina su unabam di thokuni ko adubu akhoina timing phangdabadagi una hokre haitare ko hoi masida khoi critical oiba matter masa masu khare leiriba matter se kaino haibda से हुजी SIR तौरीबा देन अखोगी हुजी की सागी गयानी डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की गेजेट अमा हुजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोलकपको सिगुम्बा देन अखोगी हानगी मणिपुर पॉपुलेशन कमीशन जे इनएक्टिव होइना थम्बिबा सरकार जिना को सिगुम्बा मचा मचा याम लei सि समना हाबदा एग्जाम तौदुदी अमुक अमरोमदा गाट तौरगा तौबा याबा कोटपगी
ऑप्शन bu leira kadra ko adi kaigumba if government na tawge khan grade ai tare examiner ga do neutral oiba ade asam nei ga porok na ko tana mapan dei porok ko hai be meeting du bu investment bu di sarkar na paisa pu thok jang dam ni hai meeting do phamal laga chojan border center ani pini kangpo pi da ma pini gain taw je adum tawra kadra taw ba ya kadra adi si ju sarkar gi oine di peace lei be mong ne ulak ka do ne taw ba ngam me hai do har ka do ne maram di chaw ba sangai festival do moi nampu do taw sale ibne ba adi gi siroi festival nampu taw sale ni ko sigumba angle lei bani na अखोइना मसिदी कक्थप यारोइदबा लोगी ओइबा एंगल ने अखोइना कमाइना टेक्निकली अखोइना लीगली कमाइना प्रेजेंट तौइ गवर्नमेंट मसि तौगिरोय आसामदा ट्राइबल सिंग की ओइबदो आसामदा फमन गनी मोइ फ्लाइट अखोइन सब्सिडी पिनी गाना हाइरागना मम ओइरे सुम्बा पोलाय को अदु अदगी अमुक येंबा याबामना थादौ इनपी याब्रा थादौ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लकना नोमना ngara स्टेटमेंट थोलकिबदा ngasai chochanpur kangpokpi chatpagi ngasai kenogi akhoi moina chaliba lambi je safe oidre aduna Imphal Valley manung da power ga chatpa yana ba noi gi maming sing do pikhalo ko lo adagi nungti gi chatkada ba detail do pibiro khoina manipur government da security bu ni reso amabu tawraga so Bishampur lambi sidagi main road sidagi akhoi thadau di hana so akhoi Imphal da leirabani na masi yana ba mawang ma akhoi sinna ba machangi na moina kano press note ma thokpa ma statement ma ure ba ko sigi statement jing jiga contradict tawta ga di ngasai gi magi ngasai kai haini akhoi gi kano do khoi gi hojiki judicial commission na bala amjina mana urli du di hojiksu manipur se irang yam chauna leiri sarkar na claim tawbaga mana tawbaga alternate hadi opposite angle oina re ko sim leire duga aina yam ga kwam le judicial commission jina pukal hodra jala mawona notice to hodra jala khangdre ko samna da hoji SIR tawri ko SIR gi leiriba BLO na piba akhoi gi format मैम से मसा मसा नसु अपलोड तौबदी याई को अदु format मैम से मोई गिदी खोई होजिक रिलीफ कैम्प द लेरिबा कांगकोपी दे थोलकपा चोचानपुर दे थोलकपा अदुगी मोई असोम द लेगिबा सोम द लेरम बसिंग दो अदुगी दो मोई BLO का कांटेक्ट लेरा जाला लेतर जाला मोई डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जे कमाइन तौदरी मोई होइबा टॉप टॉपा अरेंजमेंट अमा सिन द राइब जिजु खरदी मोई नैनरंग मदौने को सिवाई नैना हुदबरा कैनो स्वाई जगह जिदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना करंबा फजबा अरेंजमेंट अमा हाई तारे समना हाइबदा voter si sindok positi magi individual ki power ne ba aina ai ya school ke under le ba vote se ai chingmirong na thadar ge natraga ai a keno da se samna re kumbi da thadar ge de aina ai vote transfer voter de transfer to bi land transfer ki wafam sini ba yam na maru oi re ise ko ada hojing makta lei ba pot si election naksalak paga SIR to paga kari gai lei bani na yam samna har ba da yam naksan na ba angle da anak pa angle ma da khoi ni yengba matam da aina haijani se akhoi gi परीक्षा दुसु एंगल अमनी परीक्षा की दुसु लीगल मैटर ने आई हुजे हाइजरी दुनी अदुगा SIR की सिसु टॉप टॉपा सरकारना ECI ना हाइतारे को मयुम द लेतब मीजिंग सिगी अरेंजमेंट तो अनबा मा हदि लाय तो मी यौम दोने मयुम द लेतब से को समना हाइदा अपलोडिंग जे इसाना तो बया हाइता सु BLO तो पी रगा तो बया हाइता सु BLO दुना मोय सोनाकन की नुवाइने द मी हाक तो ओइ बता रगदी ngasai akhoi gi relief camp de leiba mi sing ji voter je moina mai di mayum leiram dre khotre ga na mayum thibang dre aduna pi gi dre ga na hairaga DC do ina appeal jaran gi bagi chance yam wange hai tare swai ji su khara akhoi gi leiriba organization mayam jina nei na bagi tangai phat do chaung leibne ba ado parikha gi du su isam sam na hairaga da law gi oi pot ni na tawgani ai ta di neutral oi mong da ton mum change CBSE ki su adagi kana state board ki su pekha dum tawri ko adum center lo hai tare moi ko ado center lo bu du aduna akhoi mayam gi wakhalon hek ta moina gani note tawraga natraga moina free tharaga akhoi somdana free tha dre ga ina taw du su adumakti oi bedi nate ba samna da board ki pekha da laidana ko ranking 10-15 rank da topper mayam gi marak ta mi kya yaure adum khangye ba du da ko ado MPSC ki su yam sena hai ta di adum nyom chumna tawraga di amarom da di sarkar gi di tawge har kadra peace leire na unna honar kadra aduga akhoi gi oine di kitang yaning da bakara di leidra satra mayam gi ko aduda government neutral oi mong da kamaine tawhon ba yaga da ge mapan da gi se even SIR si su conflict leiba jaga gi BLO sing si di akhoi gi manipur gi mi natra su mapan gi mi na tawhon ba ya ba option nama yengadab ne ba government ko neutral oi hai da unna ba duai jaga du kitang hor kadra ina ai sumain dam jagi hoi thaga chari ja makhata na lak jaba dai khoi gi mayam na so hana de gi dum demand taw du na lak li ba khoi mi ko thi ba gi thabak se pangthok tringai da NRC update taw ga da bani hai ba demand na si makhata na taksin du na khoi gi lak li ba ni pan je de imphal gi miyam gi khongchat ama ai khoi gi taramari CSO taramari na kang lai pang sin du na chat thaga ni haina lauthok ki ba si ge mari lena no oza isamak na su phungdok ki ba wafam da khoi gi India lengak na demographic changes study taw ni hai ri ba sin NRC taw ba gi wafam
ꯊꯤꯟꯊꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭राꯐꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯐꯥꯎ ꯈꯜꯂꯝꯈꯤꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯑꯩ ꯈꯟꯕꯗꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯒꯦꯖꯦꯠꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ MSPCꯁꯤ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 14 CSOꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NRCꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯛꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ NRC ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯨ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯨ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯒ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯦꯖꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯪꯒꯥꯜꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯕꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯕꯪꯒꯥꯜꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯎꯆꯦꯛꯐꯥꯎ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯇꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯌꯨꯅꯤꯛꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯁꯨ 2% 3%ꯒꯨꯝꯕꯒ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯤꯟ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 2004ꯗ ꯁꯨ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ आर्म ग्रुपसिंजिना इंडिजिनस हाई तारेको इंडिजिनस अमदी नेटिव कुकीसिंग हाई तारे 1800 स्वाइद लाकपा कुकीसिंजिगी मथक्ता 2004 दा संगकपा मणिपुर दा ऑपरेट सुंगलौ तौदबा आर्म ग्रुपसिंजिना ओरिजिनल लेमिनरम दु नमजल लगांदा ngasai duplicate mayam duna khulai paisal laga political agenda sagalaganda separate administration UT gain sagalakwa aduga Mizoram gi chief minister na yam toina mana palliba khoi di EM tani gain palliba then makoi gi kano Christian state amagi manglan zalemgam gi manglan sei government of India na kuki militant sing da sum su torga support tau lai tar gadi hayeng kona moina kaigumba marai bak phadana natraga ama oire any kind of autonomy ma moida pi hi matamda hayeng Bangladesh ki Chittagong hill ne Myanmar da leiri basine moi me siga Mizoram ga moi me se loina punjal laganda ngasai gi cookie state ama independent state ama taloi haingai leiteba yam seng na da soi jaga se akhoi gi politicians sing ama di akhoi gi leiriba maruina government of India da influence tobangamba report pi bangamba media house adagi agencies sing na moida India gi government da home da report phazana pibi da man bagi concept ama khoi da lei hai tare aduna NRC da yam khoi gi yam prime oiba objective ama neba government of India na sumba demographic changes sing da khoi interest lei na gazette kya ama tholok pase government of India gi machin mang na haijadraga so citizenship amendment bill da Hindu mayam ama ngasi jo hayeng jong chu dum pusalak ba yaraga NRC tau hai matam da maduda conflict ama lakadaba hai tare ko citizen amendment bill gi matung ina di anybody any Hindu je India da magi homeland ne na ma home return tau yai tau tabu ngasai gi akhoi na si NRC demand tau isina 1951 bezer gi matung da la ko mi khandu hai bane ba aduna even citizen amendment bill duna porok pa mi du su do ma khoi wen di foreigner ta do ne ba so ai da conflict lai bani na government of India na CAA sida yamna lum la ga NRC na taba atopa model da
manipur ki demographic changes india da leba demographic changes se state khuding mang na nrc se demand tawraktana ba hai tare ko sigumba step khara lobra na khoi gi miyeng da dumaina ujai hai tare aduna maram oira kan ni khoina manipur government na tawbang moidaba amadi tawbang daba mathau kya ma khoina phana pressure taw tar jo sakar je mana ngamjadaba kya ma khoina ui hai tare ngamdaba se ubunina khoina aroiba step oina ngasai gi date 8 ta miyam gi rally ma khoina sinjari ba rally se chatminaraba matungda akoina makha tabase indian union gi home department da india gi pmo da kaida akoina nrc tawdaba yadabane haibai convince tawba yanaba step khara loge miyam ga manana ga loge na khanjabadagi masigi potse sinjage bene ne sumain tamjage hoi thaga chari za makha na lakchabada aikogi social welfare officer aikogi anganwadi worker amasung helper sing na tongan ba demand sing tanduna thomjan khre ba paw me yaureza demand sing sida yauri base aikogi anganwadi gi worker sing helper sing gi phangphang thokpa incentive posan tracker gi CBE PMMBY house rent pibada phangpham thokpa masing suna pibiyo masung account ta hapiyu supplement nutrition gi potlam sing pibada manipur gi angang sing na pamba potlam na chingba sing phanghan biyu haiba demand na chingba sing su yauri aduga aikogi social welfare gi director na phungdorakpa wafam da DBT tawba yauna demand sing phangana na ba taknari haiba wafam su phungdorakpa leire aduna aikogi lakchaningi wafam de demand na se maram chai haina su khanjay ojagi oiba wafam da chai na khanbibra kari habini kanone boko akoi gi state ki government se ayam matamda magi center na thadar ko policy dubu program do koi paliba mantri duna implement dor sum chat khina basum hone ai tare anganwadi ki case ta hoji ki point ma yauri do manipur gi lai ba angang sing na pamba ko chinja ai tare ko madu da onthok piu natraga du pibiu hai base masi amrom ne yam chumme adubu akoi ni yeng adu di kaino hai ganda manipur se yam highly corrupted oiba society amadi oi ko akoina mase center na pirakpa facility sing do implement tawga material do se samna ha da nafsagi cheng ha se ba nafsagi cheng si akoi hoji manipur state government amai budget amana lei doina ha de cheng oi lakoi muhutta paisa on yen gi ju khang bonte ba yam cheng ha da ko adagi amarom da mu yeng da di amarom da mu yeng matam da akoi gi kano se hoji aina thamjani se hoji ki anganwadi gi piri ba sangom medical kit kai ka mayam se masi model amada government of india na maru oina akhoi gi kano da GM portal da approve tawraba government of india gi portal da approve tawraba adugumba kano sing na supplier sing na supply to bor ngane ba local sinjak pirak pa haiba matam da di amu bera karak to GM portal yaw yabra yadabra legally madugi step ama hai tare ko madu kamaina exam tawrakani sarkar gi niyom khar lei rabane ko aduna aduga masigi potsi to matamda local level da to matamda local contractor sing amadi leiriba director sing commissioner sing wari buko hai mayam si manaraga even minister ga bo manaraga paisa je ona tena barom da worker rom moi worker sing na thika je pai kanda ngasai madugi oiba kani miyam na phangada ba chaktum do phangmadi laire dana ona tena da corruption onda gi dana he na phang hujik phangji de he na phang tab su yaiba aduna miyam na kari gumba potama demand to do aina lale haibidi na jade adu legal steps sing hai tare masigi laiba potsi government of india na kamaina approve torga lai adagi masigi kano thikadar mayam ji kana no manipur dai oibra mapan dai direct tarak pra aduga magi volume ji kyano quantity ji kyano haiba potsi akhoina se samna da kher ma yam do khoin chahau kher on thokse kanda manipur chahau ji volume kyam lai hayeng chahi chupagi volume supply ji government na laisal laga thambang am dori bra ngam moi dori bra kana na supplier oini kana contact toni ga yam clear oiba step khar leira kana madugi proposal do thabana chumbra ina khalle bako hekta akhoi aina haijari je hekta anganwadi na issue sakale hadi nate bako ado moi demand du di am chumi to bodu sakana to ba ya ga mo da pre plan to ga prepare to kanda changbana phabra ina ismaina thamjagi hoi thagatri loishalak padam tang lakse goja khoi gi laibak asigi cooperation thabak supuri ba union home minister amit shah na chair loduna hayeng silong da pangthok kadaba north eastern council NEC gi khoi gi humdraga humdoi raksuba plenary session da saru yaru nabagi damak governor AK Bala amasung chief minister 𝐍𝐄𝐖𝐒 imphal thadokre haba pawsi yauri oza aikoigi NEC gi plenary session asiga mari lena ba official sing na phungdorak pa wafam sing gi manungda north eastern region gi state punamak maru oiba state sector sing chawkhat hanana bagi damak chief minister sing na luchingba high level task force sing semkhiba aduga paikhat pa tabak thoram sing gi progress union home minister na yengsin gani haiba pausi su adum official sing gi site gi phungdorak aduna oza aikoigi session ase kamaina yengbe aduga akoina kari expect tawbe haiba wafum dunu za kari habini
mase ai akoi government bu hun madi nate ko hoi adubu Mizoram ki chief minister ga yengna matam dane Mizoram ki chief minister sina khitang hena pre plan oiba man bagi mongom le ai tare Mizoram chief minister si state na lobo ya ba center dagi grant in et natraga atai atai steps sing adu amarom na moi tribal state oiba suni akoi ga di manaroi akoi gi sidi chief minister oi ba mi je adum financial matang da kok adum saraga project matang kok sara adum lakne ai tare mamdi akoi ga maruina akoi ga asam ga se asam da general category de leba mi se mam le re adu tribal da mam le re ani sigi division of economy and ngasai ga ya tare ka yani sarkar gi services ena yenga na ayama matam da minority ne hai tribes sing sina akoi da pali bele ngak sida blame to culture ma le hai tare masigi pochi manipur government sina pre plan oiba motive ta akoi na kari kari any sidagi fund lawraga tribal sing sigi chingi kari gi help to be independent oina charan ba yabana kari no akoi gi CM gi through government gi finance department gi through da chat pa yabasina kari no hai bje yenga kanda independent oiba jaga du da su neutral support ama government na pb bam changi ko adagi samna da akoi gi samna da hoji lairiba hill area committee sida moina demand tawriba hene import obaga hai sida akoi education sector da akoi NEC gi through da natra atopa funding yenga khara ga hena pithok pa yabra moi development se karen tawjana ba ko adagi ngasai rural road lambi ade urban na taba rural area gi lambi sem da PMGSY na taba ade hadi ngasai gi nemsak gi na pai department na taba atopa da manipur government gi direct help ta kari mateng bang bi through NEC funding gan su ma khari yengum changbra entrepreneurs gi kari pang bi wari bu ko masidi yamna expert oiba CM da advice to ga committee im lei da ne ko akoi gi notice council da hana thabak torom ban natraga notice council gi project se bu pa jana khangba group ama lebam to CM gi ko matam gi lenga ki planning department na taba planning department jo atop thabak mayam to lebani na masu sangam de be ko particularly NEC da NEC gi oina advice to ba ba si project si smai lo ba yani si project smai to ni hai ba ba adugumba team ama le rakanda manipur government amadi chief minister chief secretary je mapangani na thokadam na hai tare akoi manipur na tawreba culture sidi matam gi NEC gi meeting la ko matam da madugi funding gi notice ta kai thar ko paisa du gi se samna ha da prime minister gi maming da towana pura kai thokpa akoi gi fund gar lebni sports gi hospital gi kari gi sabagi ko haiba funding se prime minister gi mission gi makha da kai thokpa tar ga so adu lobo matam de government gi through the low idana ko adu gi government gi through the low du da ga sai gi development graph se pasana yenga na government na chingdana kyam bithok pe ai somdana kyam bithok pe ai adu chingda pibada balance to ga da jaga sine kari no samna da mi chingne de ha ga chin de claim di to ba akoi gi chingi lamna 70% lamni ga claim di to ba mi na am ta lei to ko mi na beli de lei ba adu jaga do hospital sar ke do no wari bo ko adu na population wise data ama sakarna actual data ama yeng magi tangai pha do am chauna lei ne ta masi gi poche aina kan ma da moi hojik phauda yengnaram do je 2011 gi census ta yengaga phanji piram do male ba ko akoi gi di census yamna conflict oi bene ai ngara akoi ngarang so haijari duni 2001 census ta RDNPR gi election tong ne ai je masi yamam thokte ba koina maram di 2001 census se akoi na masi division khara da di null and void ka law thok tana kakthak tana recount to gain to dana tawnar ga lei bene masi poche ko court case lei si gi mayam je leina government je munna yeng da vida project and scheme program je paksem na semje laga puthar ko matam da ngasai gi government da su maiti ba de fund du su mafam jana sina gi da ba aduga yam seng na da hayeng lengak se matam loire kan da atopa mi am lengak paira kan da paisa di kai thokre thabak di leram dre na haibe ya gi chance am wang hai tare aduna manipur government da advice na tabako request to jani je manipur government gi oiba akhanna ba sugumba NEC gi kari gi tawri se planning department na taba CM de advice to ga committee ma lebam thoye ko haiba committee se XIS officer no re su hai project am pai ba consultant project body mana or su hai mana kauning kan ko ya ba ko adu mayam do leira di NEC gi meeting gum se chat pa matam da yam fruitful ho gani na tradition tara ga la koi phebam de leira di madu apaba symptom na te na smain tam se thaga che za na amal yam laba marik chum laba fong kyam thambire uja gi chil laba matam kya su kai thok piduna tharama sibu mapung phan bi bagi damak taw za bo haninga leitana thaga che za matang asida news analysis loisinjare midiang tabiri ba punamak poso mo kana thaga che Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani
Hena akupa marolgidamak 7005-063196 natragana 9366230077 da contact tawirau natragana aikoigi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Chikon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birau. Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NIELIT Imphal-gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numit lagba June tari nipang thokap numit asida iramdam Manipur asibu kannanaba NRC update tawgadabani haibagi wakhalonda mayamgi oiba khungchat ama sunjari hariba khungchat asida miyam punamang masaruk yabiduna sigumba khungchat asibu lepak kidamakni khalaga saruk yabinaba ningsingjari koi picture si ding dong ni hongga ke sampa khawna sampa ke oni ka baru lekha de ni nakapa ni mudung lai koi khaw khaw na sudu na om spam sakani iramdam asibu kanna puhna bada adom gi saruk jamna yawi khanbidana taksin khongchet asibu soidana saruk yamina miyang ni khongchet ama chatpa asida min khudi una saruk yabiduna mai pak na bagi asok thadang no biu aisu saruk yasaram ni Jungi tarik tarani toini entrance test na Jungi tarik tarata fangthokani BCA BSc Computer Science BTech AI and ML gi registration tawbagi aroiba numina Megi tang kunni entrance test na Megi tarik kunmari da fangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijari ba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maro gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani Northeast Window mineng tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada Athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibeta natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani